there's a song athi lipiano ngibone itrenda etinkundleni yokuxhumana 2024 ngiyayiva mina lengoma uthi angitshela ukuthi iphume nini why ungaka divert wena wangala kuboma piano nani Piano ngiyalishaya. Okay. Nedi angikho too much kulo. Just ngiyalishaya mara icumo. strength sakho silakho walecumo. Cause la Mpumalanga ngathi ayikho incane. Azange wafuna kubuka ukuthi okay nya lokutrenda lesi asambe ngendo le trenda. Hayi. Na uchubekile. Sithatha usibeke na ingoma siyafika. Yeah. Yini lokufika engcondweni ngibani obhala le ngoma siyafika. Prince T. Ngoba ngiyeva ukuthi ama artists ahlukahlukene la kule ngoma yini lokufika engcondweni yakho mawubhala siyafika ngithole leli beat kubajulukise from the Eastern Cape angisendela leli beat ngeva ngasi icumo gospel sekimi kwacabanga ukuthi siyafika la sifuna siye khona phumeni na ingoma siyafika 20 September last year 2024 ngiva ngemahlebe ethu uthi December wonke bongekho bengekho bengopusha impi bokuphi tshela abaleli bananga umsakato ukuthi uthi bongekho bokuphi nenzawo bengisedebheni eSankonje alright ngikisa land vo khona le eDurban how was the response khona le eDurban ngibonile ukuthi land ikhona la kimi ngibone khona nale futhi eDurban performing ngayenda letinye tinto ngiyabona la wake wanominatwa kumbe unominatiwe wake unominatiwe is last year unominatiwe kuwo i-best gqom singile mara ngisangabuya nayo last year kulama awards last year Sethemba ukuthi kulomnyaka wa 2025 tonke tinto tene kanjani angeke ngamkhulumela ukuthi tonke tinto tene ka right nguyelo tokhuluma silampumalanga ngibani ofisa kumthatha umlethela aceleni uthi ngicela sisebenze kumbe wona usonzele kuye uthi ngicela kusebenza nawe kulama artist akhona laMpumalanga alampumalanga yes ngishaya icumo laMpumalanga ngiyabathi kusho ukuthi laMpumalanga kude lo mboni ukuthi ngasebenza nalo Chisa boy mara wesigesa zama something yaphelele emoyeni but this year 2025 still uyafuna ukuthi nosebenza okay ngiyavuma siyaphuma khona la Mpumalanga iningizimu Afrika inkulu ngendlela lesimanga bandingi beculu ngendlela lesimanga umuphi lo ufisa kusebenzisana naye ngifisa kusebenza na DJ Tire na Baby Zoduma bahlanganise ngoma le 1 ubone kusikendekana kube nguwe lo pressa le 13 wenda le tinto tibe mnanzi emlaleli anayi ingoma ethi siyafika hayi mina solo yangishaya ngivile ungichazela lokuthi siyafika nifika ku kahle siyafika sendi location siyafika sifuna kuphumelela la impumelelo khona nenengilani yakhona sifuna kufika khona itholakala kuna ingoma itholakala kuMayibamuzi okay uMayibamuzi na kuSliko live right kulamanye ama digital platform isengafika bayilinzele nini kulamanye ama digital platform abayilinzele February because kusafuna ngihlanganise izinto leyo bingatata mlaleli wakhona la kaNyamazane Mpumalanga Nelly Sprite mfana ngithedi Prince Vilakazi inombolo 0728995134 uma nguthi khona lofuna kumbuta kona ukhona la into yokusakatha sitoko sengoma sithi siyafika wambisana nabajulukise faka phakathi na Richability waku Richability wasepinari eGedlembani bajulukise wase Eastern Cape okay alright 0728995134 ngembe ukuthi nathi simvalelise la ngendlela yakhona abe nginomunye naye lophuma so abangu 6 sebaminitsi Picham bakuthola njani uma ukuthi bafuna ukubhuka studio session nabafuna ukungibhuka ku Facebook ngiyatholakala Prince T inombolo 079
11 07496 079 11 07496 iqom artist ne amapiano kancane nje bangenile eminyakeni omusha bakhona la eMpumalanga bantu bahlali bakhona la eMpumalanga ingani ngoba sibamba yonke le eMpumalanga ngoba sithatha le eMpumalanga ngifuna ukuthi ubanike amagama umnyaka uyaqala kunema artist ngaphandle nawo ayaqala bafuna ukucula ngikuphi lo ngabapha kona umphako lo ngabanika wona basaqala ku2025 ngabatshela ukuthi yabo ubobeketela ufika la ufuna kufika khona because nami yabona ngisabeketela doze ngifike yeah akukho lokudlula kubeketela that is why mina ngihlala ngikubekisela njengesihlahla uma ngikuthukile wahlanyela isihlahla wabuye wasivuna kubeketela utokwathi picham kufisela inhlanhla tukwejeni yakho sethembe ukuthi uyothi mawuphuma ngaphandle njengoba sovakalile la sihamba ka number 1 kuma community radio station which means all over the Mpumalanga it's K radio so uvakele bakuvile bafensi sakho nawo atoyenda njalo nala new one definitely sure iseka khona ngufisela ijeni elenhle kulomnyaka wa 2025 mfana kuyini bangakulinzela nyalo bangalinzela iEP ijoint EP okay inangakho ingoma ina 12 okay Prince T bajulukise enritabile icuma Picham ngiyabonga isikhatsi sakho la eradweni njengoba se uyiva idlala so uyothi my requesta kumbe bakhona balingani bami labanye kulenye ingoma leyo beyicubuka khona nangu umsakatho ngibonga isikhatsi sakho mfana okay ablaleli that was our Prince T ihambisana na Ritabile bajulukise